lola dhufuuf badritti beellamatuu jalatti Abu Sufyaan amma meeshaa fe'atanii galuudhaaf ol kaanan lallabatan. Waggaa dhufu badritti wal agarraa jennaan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam asaabaa tokko ajajanii beellama akka irraa qeebalu akka achitti wal argan dubbatan duuba isaan amma fe'atanii ka'anii jennaan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Xaalib radiyallahu anhu erganii maal jedhaniin Ali jara kana faana bu'ii mee ismaartummaa cimina mee kollejjii tamseen ergamaan Rabbi kollejjii waraana tamseen mee rabbumaatu qaceelloo isaatiin ajaju jira malee faana bu'ii ummanni kun takkaa achi deemanii Madiinatti maqanii waa balleessuu hedanii yoo isaan farda yaabbatanii hayaa'an taate Madiina goranii loluudhaa deeman dafii deebii nutti himi afaan baanetti dura baanee lollaanii yoo isaan ammoo gaala isaanii fe'atanii farda harkisaa ka deeman taate Makka deemuu deemanii akkasi dubbii hubadhuu janiin. Namni farda fe'atee deemu nama lolaa deemuu miti sinqii fi waan qabu hunda irratti wanni je'ee raahaa fudhatee raahaaf godhaa deemuu deema. Haala sanitti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam adda baasan. Haala sanitti yeroodha yoo wanni akkasii jiraattee dafii deebi'ii nutti himii jaaniin ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam guyyaa kana Rabbii lubbuun tiyya harka isaatiin irkisaa jirtuun kadhee yoo ummanni kun gara Madiinaa goranii halolan taate fuulduratti baheetan isaanin lola je'eet kaayyeffate Aliyyi haala basaniin hordofee duuba ummanni akkuma ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam je'anii gaala yaabbatanii achiin karaa Makkaa qajeelanii jecha madoo fi amma namoota kufan too'achuu eefa ummanni dabree eega duulli raawwate jechaadha. Amma ganda keessa ka'anii bakka gaaddirree lolaa keessa ka'anii nama kufee fi kana hunda too'achuu jiranii. Zayd ibn Saabit akkana jedha gaafa lola Uhud nabiyyiin ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam na ergee beenuu Sa'ad ibn Arraabi nama jedhamu laalii barbaadii yoo agarte irratti naa salaammadhu maal keessa akka jiru maal akka itti dhagamu jiru gaafadhuu je'een madoo kuftee ciistuu beeka gaafadhu je'een duuba Zaydii osoo akkanatti deemuu irra dhufe ergamaa Rabbii salaamtaa isaa irra qara'ee fi duuba Sa'ad ibn Arrabiyaadha salaamtaa ergamaadha sallallahu alaihi wasallam deebisee fi nagaaf rahman isa irratti haa jiraatu. Ergamaa Rabbitti akka himuuf shurufkaan jannataa akka itti dhufu jirtuu fi raahan ajaa'ibaa akka raahaa ajaa'ibaa keessa akka jiru dhaamee akkasumatti illee ansaarota obboleeyyan kiyyatti naa dhaami akka ergamaa Rabbi irraa libsuu takkan bananne ergamaa Rabbii biraa akka libsuu ija ergamaa Rabbi irraa akkan baran libsanne ergamaa Rabbi gabaabatti akka ergamaa Rabbii bira dhaabbatan warra ansaarota tis dhaamsa dhaammatee isaa ji'u achumaan roohin keessaa baate. Akkasuma duuba guyyaa san warra madoo keessaa tokko Al-Usayrim jedhaniini Al-Usayrim Amru ibnu Saabit isa nama kana nama yeroo dheertu islaamummaatti yaamaa turanii ni dide islaamawuu didee aboo islaame jedhanii ijibbaatan waan ajaa'ibaa gaafa kana ganama badrii Uhud kana shahaadaa je'ee manaa bahee jaan warratti dhaammatee shahaadaa je'ee manaa bahe amma isaa karjuu sakaraatarra jiru dubbii ta lubbuun bira bahu jirtu warra asaabota arganii itti wal yaaman yaa Usayrim mee maaltu si fidate gosummaaf dhufte moo islaamummaaf loluudhaaf dhuftee asitti lubbuu ta'e dhabde jedhaniin gaafa nuti siyaamnuu ni didde jennaan wallaahi rabbiif jechaan islaam diiniif jechaan du'ee je'een ergamaa rabbiitti amanee rabbii kiyya dhugoomse akkasitti jedhanii duuba dubbii tana otoo inni kana jiru ruuhin isa baate
san ergamaa rabbitti man sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam Useyriin warra jannataati jedhan. Oto salaata tokko oto sujuuda tokko rabbiif jecha gad hin bu'in rabbiin jannata isaa kenne. Because ganama amanee otoo waqtiin salaataa irratti hin dhufin shahiide. Nama waan xiqqoo dalagee waan guddoo argate akka Abu Hurayraan yeetti Useyriin warra gaafuma san islaamummaa seenee lola san keessatti shahiide jecha waa xiqqoo dalagee otoo humaa takka waan danjiin waan guddoo argate jecha akkuma warra badoo duuba lola kana keessatti Quzmaan namni jaamu tokko akka malee jira ergamaa rabbitti himanii jennaani inni warra azaabati jaaniin ni rifatan akkana mushrika bar nama 7 moo 8 mataa isaatiin akkanatti walirra raphe jaan warra azaabati jeen amma gaa boodarra dubbiin ergamaan sallallahu alaihi wasallam jeetuun booda namaa galuu teessi odoo deemanuu madootan keessatti madaa'e arganii fuudhanii deemaniin maashaa Allah karaa rabbii keessatti gaaboo akkana taate jedhanii jarri akkatti mushrika meeqa galaafattee akkana taate jedhanii fuudhanii ganda warra banii Zufrii bakka jaamu geessanii jennaan lakki rabbiif jechaa miti hanqanin loleef gosatiyyaa fi biyyatiyya Madiinaa lafin lole malee rabbiif jechaa miti je'ee subhaanallah. Haala sanitti duuba isaa tana jiru dhukkubbiin itti hammaattee ofii seeyfii garaa of kaayee seeyfii irratti utaalee ofii of halaakee haala sanitti duuba ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam inni warra azaabati jaan. Guyyaa kana Mukhayriq jedhanii Yahudarraa namni tokko Yahudaa warra Banii Sa'labaati warra isaanii gaafate yaa warra keenya Yahudaa isaaniitiin Muhammadiif tumsuun haqa akka taate ni beeytanii akka Muhammadiif tumsunu jedhanii je'ee gaafannaani guyyaan Uhud guyyaa saftii takkooma dura dubbanne guyyaan saftii gaaloluun nuun taatu jedhanii jarri malaan wanni jedhanii jalaa didanii jennaan seefi fi meeshaa isaa waraana qabatee Muhammad irraa hafurraa wanni feetinatti haaftuu je'ee duraan gaa wal mallatteessanii jiranii miree biyya waliin tiisinaa fi walirratti tumsinaa san waan jirtuuf qabeenya kiyya yoon du'ellee guutuu Muhammad haa dhaalu jee dhaammatee qaceela saabotaa wajjin haala sanatti duuba deemee achitti du'e osoo sahaaba wajjin loluu ajjeefame ergamaa rabbitti himan duuba ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam Mukhayriq nama Yahudaa keessaa irra khayrii namaati jedhaniit maqaadhaanii obboleeyyan kiyya duuba lolli tahu yoo maqaa rabbiitiin alaabaa diin islaam jalatti hin tahin waan feete tahi biyya maarree biyya tiyyaaf tahi aadaa tiyyaan maarree gosa tiyya balleessuu wanni jedhamu hin daleddu jecha biyya tiyyan tiisaa daangaa kiyya waraan maarreen cabseen hin dalaytu qabeenya keetirratti rabbiin shahiidii lolaan jenne faajaniis dura dhaabbatan wama feete ji kuni bar madiina irratti madiina tiisfatuudhaaf irratti wareegamee bar akkuma fedhe tahii qabeenya keetirratti illee loltu rabbiif jecha wanni gootu sun ta'uu qabdi jecha an kara fiqiin seenu kara shari'aan seenu ammoo lolli lolamuu qabu lola rabbiif jecha taheetu milkii guddoo asii olitti himame kana qaba jecha gootummaadhaaf arjoominaaf maarree kiyyaaf jettee daangaa kiyyaaf jettee wani loltuun ta akka rabbii sanii miti jecha dubbiin adda addaa rabbiif jecha lolu litakuuna kalimatullaahi al-ulyaa shuhadaa'ota awwaalutti deebi'an ammaan tana ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam warreen shuhadaa'otaa irra dhaabbatanii duuba ragaa baniif ani kunoo ragaa warri kun
خرار ربي خيستي خفو سانتيف أنا شهيد على هؤلاء جئ ومن خو خرار ربي خيستي أكوري جمن رقابة هيف ججا دي ربي نسروا الأفور وريقا مجي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم قياك عمدا إسان كن إيني جيدا إيني أما أكنا مدامي أكا إسان الرأي آجرو أكا خافا من إيني إساني أكا شرف كان مسكت رقاو خنا إن شاء الله ربي قيا برو خاصف تا أجان أكو أمدورا سينا جابر بن عبد الله خيستي مقعدون أبا إسا جابر عبد الله بن عامر مو أمريتي وقا أفرتما بودا قبرين سا قبت بنمتي حركي نكتي مساجل خاتي بكا مرمى إسا خنات بقوتنا دايمي جابرتو أولي وقا أفرتما بودا قبرين سا بنمتي حركة سا غافة أولا أكتي بكا ديني ديقوسان حركة جلا خاني تكسيت أولا جان وقا أفرتما بودا هقا harki bakka san irraa fuudhamu bishaan dhiiga jiidhaa bishaan ammaan tana akka guyyaa Uhud san fakkaata jedha. Akka guyyaa Uhud waggaa 40 booda. Subhaanallah ilaaliim. Abbaan kiyya wanni takka akka gaafa guyyaa sanirraa hin jijjiiramne jedha. Waggaa 40 booda. Haala sanitti akkuma jirutti harka isaatis bakka sanirra deebisanii fi akkasi awwaalanii jiran subhaanallah ilaaliim. Rabbiin duuba akkasitti isaan kabajee warra shuhadaa'ota. Duuba akkuma lolli raawwatee gaanamuu awwaalcha eegaleen warri cinaan shuhadaa'ota fuudhanii karaa Madiinatiin qaceelanii haala sanitti duuba ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhoorkanii deebisaa janiini shuhadaa'onni bakkuma itti wareegametti awwaalama janiini asumatti dirree Badrii keessatti Uhud keessatti akka awwaalaman ajajan. Nama lamaan sadiin akkasitti awwaalaa janiin subhaanallah ilaaliim dubbii nama ajaa'ibtu. Hogga awwaaltan janiin ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam nama qur'aana beeku dura aansaa janiin. Mee qur'aanni kun jiruma sanarratti namaaf tolanse. Reeffa keetillee sadarkasitti godhala. Reeffa kankee namni janaazaa qabri lahaditti yookaan durachitti aanu kara godaa nama quraana irra beeku. Janaazaan kan keetillee kabaja qaba subhaanallah ilaaliim. Yoo quraana wal fakkaatan nama hijiraa dura bahe islaamummaa dura seenu ulaagaa hedduun laalama. Hattaa sanii miti arrilleen kabaja qabdiin siyaa islaamummaa keessatti. Haala sanatti duuba akkaataa quraana walirra beekaniin wal dura aansaa janii ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam gadi kafana lamaan bakka takkatti huccuma keessa jiraniin irraan dhiqinaadhaa huccuma keessa jiraniin awwaala janii kas ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam awwaalchisan jecha akkuma reefuun tan dubban ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam isaan hundira dhaabbataniitti guyyaa qiyaamadhaa ummata kanaaf ragaa akka ta'e ana shaahidun على هؤلاء يوم القيامة جني إلى الأبتني رجابني رجما النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو أبا جابري في عمرو بن الجمو صدّا لسي لما يدو الجارة أقبل يلت ولالا. عبد الله بن عمرو خناتو هاتي جابرتون أبوليتي عمرو بن الجمو تي إسان خنا ولين أولا هجو تكخيسة ولين أولا أما درك مدوب بن جابر كبري ساني تنبنيت huccuu isaanii takkitti keessatti awwaalamuun tun garaa isa nyaattee joolleedha Jaabir gaafa sanii qabrii adda baasee isaan lachuufuu hafan adda baasee akkasitti awwaale jennee dubbannee turre isaan lamaan kan akkasitti waliin awwaalanii jiran. Duba reeffa hanzalaatu hafee ni dhabamte reeffa hanzalaadhaa ergamaa Nabi sallallahu alaihi wasallam barbaadanii duba بودر أرجن هوجا أرجن أكتب بشان راد إمسا سبحان الله العظيم بشان أكتب راد إمسا حارة سنتي دوبا إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم أكا ملاكان كأمر راديته دوبتان كلا ملاكان كأمر راديته دوبتان
dubbii sana ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam haadha mana isaa gaafadhaa maal akka ta'e jedhanii gaafatan. Duba kana asxaaboonni ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafatan jennaan maal ta'e jedhanii bar Hanzalaan waliin bulleet baranoodha aruuza ugas fuudhe lallabbii lolaa dhageenyan akkasumatti odoo janaabaan dhiqatin seefii isaa luqqofateetuma kara waraanaa qaceelee. Haala sanii duuba ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam malaayikaan akka samii jidduutti dhiixee Ghasiirul Malaa'ikaa jedhamee maqaa moggaafamee fi haala sanitti duuba guyyaa bareedaa kan argate duuba aruuza jannataa kaasii qunni dhumaa kan dhumne san Rabbii waffaqe duuba. Nabiyyiin ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam Hamzaa adeera isaa yookaan obboleessa harmaa warri mushrikaa qaama isaa ciranii itti taphatan kana gaafa argu hedduu booyanii garaan isaan dadhabe. Adaadan isaanii Safiyyaan bint Abdul Muttalib obboleettii Hamzaa tiruudha. Isii achiin gaddeemtu arganiit Abdullah Zubayr ilma isiidha. Zubayr ibn Awwaamitti erganii deebisi janiin. Akkanatti ogartee durii fatti janii nan tuqin jetteen ofirraa dhoowwite ofirraa mucaa akkaatti qubaan nan tuqin jetteen bal ergamaa Rabbiitu je'ee jennaan akkasitti qax jettee dhaabbatte. Boodarratti duubanii hayyamamtee fi haala sanitti cicciramuu isaa kana agar dhageesse laaluu feete hayyamanii fi laaltee duuba du'aa'ii goote fi akkasitti deemtee Hamzaadha fi Abdullah ibn Jahshii waliin awwaalamee inshaallah gayoo irra daddabraa deemne malee yeroo dheertu ammallee guyyaa tokko nurraa ni fixa. Saniifuu inshaallah arraab asumatti dhaabnu. Khabbaab akka jiru gaafa Hamzaa awwaallu carqiin miila isaa hanqattee hogga gubbaa gatarkisan mata hanqatti boodarratti matarratti ol harkifnee miila jala baala irratti cabsanii awwaalle jedhan. Akkasuma Musaab ibn Umayrittis akkuma dhiyoon tan dubbanne Abdurrahmaan ibn Awf hoggaa dubbatu haala kanatti duuba uffanni isaa hanqateet ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam matarratti ol butaadha baala yookaan citaa irratti darbaa gara miilaa jedhanii. Musaab ibn Umayri qashxii gaafa duraa shurufkaan shittoodhaa magaalaa Makkaa keessa shurufkaan isaa wal geessan haala sanitti diin kanaaf jecha jannata Rabbii bareedaa qabal'inni shidachiisamii walirra gahu kana haala saniin bitatan jecha lubbuu isaanii kennanii. Inshaallah ni gabaabsinaa. Ammallee guyyaa tokko hanga ghazwaa dhufutti sagalee takka illee gahu keessaa baan inshaallah ni finna. Daqiiqaa 10 akkanarra hin jirtu wanni hafe kana torbaan dhufu yoo Rabbi yookaan jidduudhaan guyyaa tokko waraabnee finnaa walii galatti findhee wanni asirratti jechuu barbaan Uhud gara nama 70tu dhume warra mushrikarraa warra muslimarraa. Otoo gara namni 70 kun dhumuudhaan injifannaan ta mushrikaa fakkaattu ammoo irra hedduun ulamaa'onni akka jedhanitti injifannaan ammallee ta warra muslimaatii jedhan. Maaliif? Muslimni akkuma reefun tana Umar ibn Khattaab jedhe warri du'elleen warri shuhadaa'otaa jannata Rabbii seena kara kanaan milkiidha. Ummanni kun ammoo azaaba seenan. Kaayyoon guddoon warri mushrikaa dhufaniin ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam ajjeesuu muslima harka kennisiisuudha. Wanni sun takkallee hin taane. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam nagayaan jira. Abu Bakri, Umarii fi warreen jejjin hundi nagayaan jiran. Warreen fiigaroonni jecha. Isaan Madiinaa tan toohachuudha. Toohannee naggada keenya kanurraa murame qabannaadha. Wanni sun hundi hin taane. Lolli tokko silaa otoo injifatamee beekamee cabsanii booji'anii nama tokkichan boojine warri mushrikaa. Warri muslimaan boo nama tokko booji'an inshaallah san torbaan dhufu keessa yoo ni dubbanna nama tokko booji'an. Sun injifannaadha. Isaan nama tokko hin boojine. Madiinaa guututti toohanneet beera isaanii kana goone jechuun dhufan. Hin goone waan san lolli sun ijibbaachifameet
isaanis nagaan addagalanii kunis nagaan kara gandaa gale odoo silaa injifannoon warra mushrikaa taate booji'anii akka gaafa badrii sanitti kaan booji'anii nama booji'anii qabeenya booji'anii injifannaa bifa sanii godhan. Ergamaa rabbiitis hin duune sallallahu alaihi wasallam nam tokko namni wanni isaan silaa kaayeffatanii guddoon dhufan sanii hin milkoonne jecha. Warri muslimaa madiinaatii fatiisatanii namoota namni warri shahiidus ammallee hamileen isaanii jirtuudha jecha. Saniifuu inshaallah asumatti dhaamna rabbii warra torbaanii nu haa godhu jidduun guyyaa tokko isinii waraabaa hedduu dhiifama naa godhaadha yoo dogoggorra keessa jiraates ni sirreessitanii haganuma jenna abbaan rabbiin irraa fayyadachiis irraa haa fayyadatu dirqamaa miti dirqamaan dhaggeeffadhaa jala deemaa jechuudhaa miti abbaan rabbiin dandeessise haarraa fayyadamu hadiisa ergamaa rabbiitos keessa jira gariini siiraa ergamaa rabbi irraa waa hedduu barannaa siiraa islaama irraa waa hedduu barannaa insha Allah irraa fagaruma jenna rabbiin waliin nu haa deebisu nagaanii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.